Эта мечеть Джума Джами – одно из главных достояний жителей села Джанатай. Ее строительство велось более 20 лет. Основные работы силами местных мусульман при поддержке соотечественников со всего Крыма были проведены за последние 3 года. За это время удалось выполнить много работ не только внутри мечети, но и снаружи, завершить отделку культового сооружения, построить помещения для омовения и начать строительство ифтар-хане. Вот уже на протяжении 2 лет у местных мусульман есть возможность посещать новую мечеть, совершать пятничную и праздничные молитвы. Особенно людно здесь сейчас, в дни священного месяца Рамазан, когда на коллективные разговения и намазы собираются взрослые и дети. Bunun kuruluşu 1998 senesi başlangan edi. Öyle kalıp gitti. Bir 10-15 yıl turdu. Kimse bir şey yapkanı yoksun. Yavaş yavaş bu koyumuzun cemaatine şükürler olsun, sağ olsunlar. Her vakit gelirler, iştirak yaparlar bu evini kurmağa, bu camini kurmağa. Evet, Allah'ın yardımından ile, bu cemaatin yardımından ile. Pek güzel duygum var. Kuanam bu balacıklarga. Bu 2 yıl evvelsi bunda bala degen balanın ayağı da basmaydı. Çünkü bakın bu günlerine. Ben bularını görüp kuanam. Bular doğru yolga kirgenleri için Allah'ın yolunda. Esası bu yoldur bizimki. Mübarek Ramazan ayı hepimizge o böyle bir vakittır. Rabbimiz Allahu Teala böyle vakitte bizlerini da tırışa toplamaya böyle yerlerde, camilerde, iftarlarda. Bu da bir sebep insanların birleştirmege için. Cemaatimiz yavaş yavaş pek adımlarla ama dinge hepsi bir sarılar. Pek hurullanan balacıklar bana alışarlar camiye. Bismillahirrahmanirrahim. Kul vallahu ahad. Allahu samed. Lem yelid, lem yulid, lem yakul lahu kufuwan ahad. Аминь. На вечернее разговение собралось более 100 мусульман всех возрастов. Традиционно оно началось с молитвы. Также был совершен коллективный намаз. После гостей ждали вкусные угощения – плов, выпечка, сладости и фрукты. Каждый ифтар в новой мечети для жителей села Джанатай – это событие, объединяющее, дающее возможность прочувствовать праздничную атмосферу особенного месяца Рамазан. Bugün Allah'a şükür caminin içine yaptık, bitirdik, cemaat toplanayım. Bugün iftar bizde, her gün iftar oluyor. Halk toplanıyor, huvanıylar, aşağılar, içeyler. Bu pek yakşı. Başka yerde gibi biz de toplanamız. Şimdi imamlar, yaşlar, hepsi bilgili. Ballar çok, cigitler. Onlar altarıylar, duaları. Bizim koyumuzun adamları hepsi birbirinden mabet. Birbirimizge hepimiz her vakit kol tutamız. Bugün bu Dülber bu camimizde sıraga gelip da bir tane iftar verildi. Allah'ımızga bin şükürler olsun. Allah'ımız bütün hepimizin tutkan urazalarımızı kabul etsin. Adamların okugan dualarını Allah kabul etsin. Bu iftarlar pek birleştirdi bizim halkımızın. Yakınlaştık birbirimizge. Aves etip, balla, çağa, herkes gelip iştirak ete, yardım etemiz. В этот священный месяц Рамадан наш джумат сближается. Каждый раз, когда мы собираемся на ифтары, мы все сидим как одна большая семья. В нашей мечети очень уютно. Мы все очень радуемся, когда приходим на ифтары. Коллективные разговения местные мусульмане сейчас вынуждены проводить в самой мечети, так как строительство ифтар-хане не завершено. В священный месяц местные мусульмане вновь обращаются за помощью к единоверцам и надеются с их помощью завершить обустройство святыни. Bizim camimiz yakında kuruldu. Da görüyorsunuz etrafını gördünüz. Da iş pek çok. Bana bulutlar başladık iftarhaneni yapmaya. Çünkü görüyorsunuz hepiniz biraz mübarek Ramazan ayında iftarların aşağıda polda geçirmeye biraz kolaysızdır. Adamlar, insanlar bu mübarek Oraza ayında çoklaştılar. Bir yıldan pek çok oldu. Görüyoruz ki sığmayık. Bunda evet bu caminin içi bu ibadethanedir, bu stalovoy değil evet. Bizler isterdik ki anağı iftarhaneni bitirmege. Onun için ben adamlarga yalvarmaga isteyim. Azbarlarını kurmak gerek, minaret kurmak gerek. Biz de isteyik.
herkes kebek camimiz aşık güzel olganını isteyik.